Biyag ti tao. Jack-line pagkaro, Feli. Napimpintas ka gaya, may ti personal. Na may tiladawan lahat. Agyaman na, Rico. Uray si ka. Nakatataar ka matiti personal. Inayat ka ni dagin inawag tapay lahing di cellphone. At addaman itan, tanagkita tan iti personal. Ayayatan ka mat, Rico. Sapay ko mata di nagtulukwen. Sapay ko ma. Jak tumanan mapadasan tagladingit maipapan kan ayat. Ha? Kaya't mo ka di asawan? Addan mo na anobium sakbay kanya? Uwan, Rico. Ngam inalilaw nak. Nangasawa iti sa bali. Nala, di mo lagi pang tinapalabas. Agragsak ka itan. Ta nakatumpong ka iti lalaki ang mga yatgan ka itagnanayon. Sapay la kumari ko. Wen, ikay day ta iti batog ko langit. Sigantula ang tayatay, aginggat maudi nga angas ko. Kasta ak matriko. Ne, malamot gaya man. Agawid ka ka din iti lugaryo? Saan? Tama laman, Feli. Sa pagtulangin tagawid no bigat. Pagturugan nga ron. Pagturugan ta ko nama. Ha? Maturog ta iti hotel, Feli. Rico, nailawan tan. Talaga kasta. Ta agayan ayat tamatan. Agkasarta kumapay nga umuna sa taaramidan ti kay kayat ta. Wen, dumteng to tayo ta, Feli. Agurnuhak pa eh. Baya, tanood na umdas nga urnong ko. Dumanon kaming kadagiti dadakil ko. Laglagi pa mga impaay ko amin ang apanagtalagkan ka, Rico. Damo pa'y laban nagkita ta. Inrok makon ti amin ko kan ka. Dakil ti panagtalag ko kan ka. Agyaman ak. Ngam di ka matanagan. Di kan tulog ko na pulos. Di kan ti sukat. Iti dahi ta kinapintas mo. Isukat ka? Jack tumaramid dahi ta. I love you, Feli. I love you too, Rico. Hello, Rico. Hello, Feli. Agturong akong dito lugar niyo. Marabyahan na ka makasampot, ha? Okay. Nakarubot ka din. Agkita tayo tisigot, ha? Bye. Love you. Okay. Inak agpakadan kadananang. Papadamaya katrabien. Ije balay da insan Arlie nanang. No jak makaawin, maturog ka kijayan. Di mo ka din ba ipabigat? Rabien, anak ko. Jak mabalin nga ipabigat da ito'y nanang. Importante ti bagakkan ko na. O sige, mapanakon. Rico, kasanon magsikugak. Anya ti aramidam. Di mo pa'y lasasawin ti kasta. Taadayo pa'y mapasamak da ita. Anyat amom. Amangan no itinamidwa apan nakailaw ang takat agsikugakon. Ne, umawag ang tibos ko. Excuse me, ha? Kasaritak beti manager mi. Amang ano ayaban nak. Kat ada pa aramid na kanya. Dayto yan ti pagbutbut ngak. Masikugakon. Positive ti resulta ti pregnancy test ko. No. Ayan. Ayan mo magpasamakan ka. Tatang. Masikog ka katay. Masikog ka ko na! Uwan, tatang. Ha! Sino ti ang matisikog mo? Ha? Ni Rico, tatang. Sino Rico na ita? Ay abang dito balay, tsaka ko kasalita. Uwan, tatang.
Hello, Rico. Masikuga kun. Anya? Masigog ka? Uwan. Apay akas ta tijar mo. Saan ka kadi naragsak? Tadanton anak ta? Sigurado ka kadi ang nagtaod ka na kaya? Ha? Anya ka kadi? Asino pa'y kumakat si kalaang matinobyok? Ngata. Rico? Latingitak. Nang pagtuwa-tuwak aputog ko dahil ta, Feli. Nagsakik matkanday ta ngay bagbagam, Rico. Naglagi bang asaan kan anasin aw abalasang ididamo ta tinagkita, Feli? Sige, bye. Rico! Hello! Apay na yakas siya matanti bagbagana. Anya ngay ita. Nakatumpong ka iti responsable ang nobyo, Feli. Nanang, Nagloko madsadyay ang lalaki? Namuan na lang masigog ka? Nagpukawan nakaslasaw? Sa anin nagpakpakita ka nagparpalit na blouse? tatang, Dahil tangabi ka, nagtalik ka dagaw si tinadya lalaki. Nagamamukay pa'y kumagamin, saka nagtalik king kuwana, Feli. pakawanandak ko matatang. Mala, awatan tayon ti amin. Taure ungtan ta ti anak ta. At daditan, sana na may subli ti amin. Kundi tay ammo, no pang sapsapulan tayo iti dayjay alalaki. At yapay ngay, kapilita na, nga aganak ka na balasang, Feli. Pagkatasa mo ti anak mo, Feli, tama nga numabisen. Uwan, nanang. Umay ka, nanak ko. Nagdulong po nga ubing to'y apo ko talakay. Nagguapo nga ubing. Huwag nga raw, nagtangos na agong da. Imala iti amana, tatang. Kasta ti agong ti amana. Di na nga rin bigbigan na puto ti anak mo, karupropan ako ng pailaang bay. Tatang, Kan mabalin ka di Feli. Di mo sang kadakamat dahil di alalaki ta masurunak lang. San lang agpakpakitan? Tama ganon niya pati marami ko keng kuwana. Ala, gusto day talakay. Ayugad nakmankit day tayo na gumatang iti si daan ni Feli. Pagigupan ta iti sabaw. Mami, kuna ni teacher ko, siya ka no titapuan ija iskilaan mi. ay, wow! Ay no, naglaingan ti anak ko. I love you, anak. I love you too, Mami. Bayam, tanada kwartak. Intan to ijemol. Agpasyarta. Kalpasan na, gumatang ta iti badong. Basta ka ba ulak agatangan, Gatangan ta amin na kayat mo, basta ka ba ulak. Ha? Talaga, Mami? Wan! Agsingsingpot ka, Wan. Agadal ka na imbag. Anya ti kayat mapagbalinan, anak ko. Aglako ako maiti store, Mami. Kaslakan ka, Mami. Anya? Saan nga engineer? Wano? Doktor? Manjak, agbantay iti store ti kayat ko, Mami. Nagmayat nga minti agbantay iti store. Nangaruna no adda ti gumatang. Ando ti itud da akwarta. Anyan? Hanggang uray no kasta, agadal ka na imbaguan. Aramidak ti amin ang kabaulak. Tapno maipaayan kay tinapinta sa masakbayan, anak ko. Nanang, aga-brodak sa. Da kayon timang bantay iti store, taga-playak para abroad. Anya? Pasapul pala ka di nga umadayo ka, anak ko. Kasapulan, nanang. Dumakdakkelan ni Marky. High schoolan. Madamdama, agkuleyon. Masapul ang makalpas iti panagadal na. Saan, Mami? Di nakpanawan. Jacket nga agabrod ka. Anak, kaya't mo ti makaadal. Saan ka di? Uwan, Mami. Lukas na nga rod, palubusan na nga umadayo. Tapnad da pagadal mo.
No jak agaburod, saan ka akabala na pagadalan iti kolehiyo? Di nagpanawan, Mami. Please. Anak ko, Sumuro takmat kada kayo ano pumanaw kayo, Mami. Itugot nak iti papanam. ala, saan ako nga umadayuan? Ha? Agpaisaw, Mami? Wan, di ka kabala na panawan, anak ko. Yes! Promise mo ah. Wan, basta agsingsingpet ka ha. Agadal ka na imbag. Wen, Mami. Promise. Mami, nalaing ako nga agsukli. Amo kunti agkwinta. Wan rombang laang nga amom, tanawanak dito store, si Kataglako. Wen, Mami. Nagmete aglako. Gumano ang kadwata ni Dadik. Naragsak tayo kumang aglaklako. Pinanawan na tayo mat ngamin. Ay, anak ko. Nala, di mon panunutan ti amam. Tapno saan ka manan nga agliday. Nairuama kon, Mami. Sa bagay, okay lang oray awan ni Daddy. Tadda ka mat, love na love ka, Mami. Nakarkaro pa'y apat-patgan ka, anak ko. Mami! Ay, Marky, anak, di magasa kon diti pagadalan nyo. Tapag iso adismisal yo. Agkuyog tan nga agawid. Naggapuan ka di, Mami. Adala na pan ko ginatang iji plaza. Ala, umekan. Wan, Mami. Ay, nalipatak ka ng tipayong ko. Inakalaan bit, Mami, ha? Sige, darasam, anak ko, ah. Wan, Mami. Feli, Ah, Rico? kumusta ba yun anak ta? Pakawanak, Feli. Nakita ko ang anak ta. Katika yung ingas ko lunay. Apay nga da ka. Kan kasano anamom adito ti pagad-adalan ni Marky. Nagdamdamag ak, Feli. Gan nakaumayak. Tapno mayag kita ho iti pamakawan gan ka. Kastamat na ni anak ta. Mami? Nick? Asino ti kasarsarita, Mami? Ako. Magwapo ti anak ta, Feli. Ha? Anyat ibagbaga na, Mami? Marky, anak. Iso ti amam. Ha? Kasta ka di, Mami? Anak ko. Kailiw ka una yan. Nagwapo ka. Nagkaingas ta. Gan damag ko na laing kakano. Iti pagadala niyo. Si kakano ti may sakatag iti kalaingan. Feli, mabaling ka titi umay di balayo. Please, Feli. Kaya't ko nga iliwan ta anak ta. Nalipatan mo sa amutan, kinaramid mo iti kalabas, si kaalalaki. Pagawanan ako mata ta. Napuskol, ti panagrup-rupa man niya. Pagawanan ako mata ta. Nakasaganak amang sulnit, iti nagkurangak kadagiti aginak. Idi pa ila kumana kapanunod ka. Lakay, anya day taaya. Baybay anak mamay bakay napalagipak man dito alalaki. Namnesan sa. Nalipatan nan sa tinarabid na iti kalabas. Napuskol, ti panagrup-rupa na. Lakay, nakasagana nga rudmat amang sulnit iti nagkurangan na. Kastalaing ti kalakanak ang kuwana. Reputasyon ti anak me, ti dinadail mo. Da kami, ti nagsagsagrap anak ang itagkakasakit a salita. Naganak abalasang kung kunada iti anak me. Tata, pagbabawyak na tangay naramit ko. Pagbabawyak? Nagbabawi ka? Ngam naladawan di amin. Nutsakla may isa. Di kan kayat nga awatin.
Anyat panguding mo, Felay. Tatang, saan pa yan naladaw ti amin? Kaya't kumot ang mabukal ti pamilyami. Anyat ko na ni Marikingay. Kaya't namat ngagsinublian kami iti ama na, tatang. Ay, sigurado ka. Uwan, tatang. Ay, abam nga raw. Tapagsasaritaan kayo ti kalay sayo. Sige, tatang. Kat agyamanak, numaawatan dak. Basta ka rin di alalaki, aginan ulitan, kinarabin na. Agyaman ka, kaawatan na kapailatan ako. Tanusak lang ti masuraw. Uray sanag, ngabawan ti maramidak. Kaya't nababukilan ti pamilyayo. Kitsabay kong mga raw, tadikan agaramid iti may kaniwas. Ikari, tata. Tatang ko namon, kaagkasar kayong ton itanak ko. O na, may kasar mo nga ron ni Felay? Kaano, di kaya't yung panagkalaysa. Ko. Lading hitek, tata. Gamjak mabaling nga ikasar ni Feli. Anya? Ha? Anyat kaya't mo sa Rico? Ko. Adanin kasar ko. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ay, awan lang tagayam. Talaga gaya pa napaklan ka nga ulbog. Panagalilaw ka talaga. Nagsina kami ni ti babae ngayon kasar ko, tatang. Di nakawagan ni tatang. Ibabawal timpo kang itay. Tata ko naman lang. Ha? Awan babain mo talaga. At damo gaming kasar mo. Ngam apa anaturod ka pa lang agpakita dito. Nagsina kami, tata. Uray bay. May kasar mo nga raw, tanak ko. Kat andamo gaya man in kasar mo. Urag din na kami latan, tata. Ay, pumano ka? Dinatail mong tanak ko. Sa ita, pagbalinin manin ang kabit. Kasla kabit mo lata, tadaga nga rin in kasar mo. Naglaing ka. Ayan, pumano ka? Taura anda mapaspasamak. Dak umanugot nga ituloy yung relasyon nyo. Ngimnay. Uray agsina kayo. Itid mo lang tati pagribangam itanak mo. Tano di ka mangtid iti suportada. Idarong ka. Apaya di mo imbaga dagos kanyak day Rico. Sorry, Feli. Ngamawan kami. Mabaling tatag din nakas ka. Ay, sana mabalik. Sakti makalaban yun ay pili yung tagay kayo. Awan babayin mo hindi alalaki ay. Bayam ani Feli ti mangedeng daiso ti masagnan. Langro na katanda anak da. Feli, anyat magunang. Agdesisyon kan. Abay, kaya't mo pailaang dito at tao nga oray inululbudan na kan. Saanan, tatang? Kagurgura kunday tataw. Inalilaw nak idi. Ita, alilawan nak manan. Nangin mo? Iso pumaraw kan, Rico. Dak kayatin amakita ti panagrupropam! Ay na, anak ko. Ay na, nananay kan nga engineer. Ay na, may saka na profesional, anak ko. Uy, mami. Katagyaman na ken ka, ha? Sika, ipangisaguta kiti baligi. Tauray, nagmay saka ng patakil niya. Inkarigatam ti mangipaay amin akasapulak. Aging gana tunoy ko tarapahap ko. Ay na, maragrag saka na anak ko. Ngamin, nagbungan ti ado a sakripisyo ta, anak ko. Kat kablaawan ka manan. Agyaman nak, mami. Kat ikarik, mami. Di kay tubay-bayan. Uray kasano kaado ti karit wano panubok iti biag no kumpet kay tinamarswa malasatam tulat ta dagita. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami
Ken Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yung manen gagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa man pa da Esther Draculan, Filipina Pascua, kani January Kopyo. Kaya titayntay nga ro dendenggan, ti episode 313. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itaka na nagpakita? Pasensya kan, Linda. At indog asalaysay. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya yamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan ang natay ni Florida. Anya? Apay, anya din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan ko ana. Kat saanan ang agasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at lata ti kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam, iso ngay mayak, tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaudi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay iti inam. Wala. Ngam apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para kan kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti dami ti day da gundaway. Kinapagno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanya. Edi kuan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos dito. Sige,
tagi na naakpay. Nabanugak iti trabaho. Nasapa ka itasimrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simbang putkit din dyan nabayagan anak pukaw nga amak. Itatad trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y matjay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwelaak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin, Grace? Agawid akon, Linda. Kat agyaman nak iti panang bisita yung kanya. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na kan ka. Angam kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramida ti amin nakabalak. Tano makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak ba't Jano? Ala, ano sam ngaron nga ay aywan ni Mara? Tapatsyag, makapanunod tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada idi. Ay, dak mapilit ti bagay ng ag-cellphone. Manaktakla day ta. Wan ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Isaanin ka nakan. Uray, agbiagak mat nga uray awan cellphone. Nagadumanan ti binura siya prutas kan na tang Uncle. Anya day ta ila ko yo. Saan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mamapanawan na iti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rodap na mamamumay mo ti kasing-sing mi. Bayam. Ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakala na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamat pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Tagawid akmatla no madamdama. Ay, David, ano ba sinasakit nga ramidan tayong tunbigan? When nga right, friend? Katay ti anak kao. Mara! Apay
kayo dito eh. Mangibabain kayo. Adaimpan ko balayaw aprotas kanatan. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Asino ka din ni tata? Am-am mo? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid iti kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, dumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang payitan? Friend, makipaglading iti tinapasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito para asino dahi ta nakalungo na lamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala, hindi kitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oy, Mara. Anyat planom itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay ngay. Diyak kaya tagnagnad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam kat amam dayjay. Di ka kat agyaman ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayon ti inam. Natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymay sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo. Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay na. Kadyak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontakyo kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwa na. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asa pa'y lako ma. Tamay patag naktumot lati kasinsin mo.
Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mangkontakken ko na, Uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw ta ni ti pagababangan ta. Tagnaid ta ni Jibalay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tan di ti balay. Agasawa ta mateng ti mabit. Oh, kumusta ti adasawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kita tama nga no agbaak ka. Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasan no? Uwen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Jack maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uni ro ta. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan ngay. Ay, ala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bit. Ring anak ta yung pandangan, tayo inanak lang bit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikatan at nagangas. Tulungan lang. Abayan, mabit lang tagpatulong ha. Itry da ka ni ospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insultan ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Kay marumat gayam. Apay ngay, abinibay ang tibagin. Kasano pa itan? Di ka madalagan. Tagimbagak pa eh.
Agbiagak pa iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itaman pa niya imawag ka? Grace. Ni Josh. Awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkasamad nagpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atenggal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulan ti tulong ko. At naaklaan dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Noon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Josh nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka na iti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Kaiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kadakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti panakilangan ti katugangak kanyak. Iso ang nasaysaya atan nulumasin kami. Oh. Diyak pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y lang. Pangal-alak ititurog ko. Ni, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man lang, insan. Apay ngay akambusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo.
mo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag ko iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pagkawanan ako, ma. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Tas si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni Kuati amak. Adda, Mara. Nalawa tinapanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyan na impagarob. Akasta ti kinasingpat ti amag. Ad-adang ang kapsutan. Gapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ag. Ngam kasano amasulmitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Konsensyam ti kalaban mo no tay tao di mo'y kikan iti importansya kat isugayam ti pudno amang ipatpatag unay kan ka. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa.